اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ غنی رضی اللہ عنہ قبر پہ روز یہ ونت ودان میں دوپ عثمان دلیل وجہ کیا سکیاز ودان دوپن قبر چھ گوڑنیک پڑاو انسانس اگر ات پاس دراو تمام جگہن کرس پاس رب کائنات مگر جوانو روز محشرک دو وچھو واللہ یہ رب کائنات سن محبوبن ون شگز آس آسمان آفتاب دور شگز آس آفتاب دور یہ یوتا دور مز بہرس آسا ملینن ٹریلینن خرب بجن ارب بجن تیل تشو گرمی ڈیوٹی ژھارن تشو زیت تریش ژھارن ٹھنڈ لچ ژھارن پھینن تل بیوان امی حال شہیل ژھارا مگر صدو کر یاد یہ شیگز آفتاب دور آسی نبی رحمتو فرمو کی آسین گوڑستان پنیس ارکس من ببیت کی آسین امی حال پنین کوٹن تائیں ارکس من ببیت کی آسین تنیس تائیں ببیت مینو جوانو حضور علیہ السلام و قربیان کی آسین پنیس یوتام گردن تائیں پنیس ارکس من ببیت مگر یہ ارکاش تیوت گرم نبی رحمتو فرمو ام سیدیس انسانس مسلط ہو دواتن واللہ ام سیدیس انسانس یہ ماز وش پیوا ون تد کیا کرخ یت آمنت خاصن آش تلواس واللہ صبر روزن صابرن تم تکھن تراس یدی اس حالت آش نفسی آشن سری کرن واللہ امی کور ایمان بخارین حدیث مبارک بیان سری امت لارا آدم علیہ السلام واللہ اس کرت یدی ریت یاوری آدم من اذهبو الى غیری ہے مینا کیم بدل کان ژھٲرِ ہون یم لارن باقین پیغمبرن یوتان عیسیٰ علیہ السلام نشواتن واللہ یہ چھ شان نبی تی مگر یہ نا یہ پیڑ سے حال پنن سوری حال دراویک میں مقلائی روب یہ تائن اعمال ریت آسن نبی رحمت کرن بیان واللہ یل عیسیٰ علیہ السلام نش ساری روز محشر کی تو لکھواتن نفسی کرن ول موسیٰ علیہ السلام ہائی سد اشار گناہ چوس ام خاطر اذهبوا الى محمد جا کر محمد کے پاس چلے جاؤ گسو یہ کرو مگر میں پنجل نبی رحمت اس نش واتا میں اس نبی کیا کرا دون بونک یور تو نہ چھنو بدل کنس نش گژھن کی ام خاطر چھ محمد رسول اللہ مگر نفسی واللہ مگر عالم تو منظر تھا یاد یہ اس حالت آش رب گوا آخر وقت اگر بیدار روزیو 2-3 منٹن گچو دنیا نش ام حالت ترک 2-3 منٹن کریو رب کائنات اس پنن معافی نام پیش ارجی ترایوس رب چھ غفار رب چھ رحیم واللہ سچ معاف کرن وول خدا نبی رحمتو فرمو یلائیم جہنم اسمز بارو دن مینو جوانو مینو بزرگو نہ مول سوچ نہ موج سوچ نہ بین سوچ نہ بوئی سوچ نہ رشتہ دار سوچ واللہ آختی لگن سوچ میانی نبی گچ کیا دبن تمام ین واپس امیس تراوین نتنیونوی امی حال قبر مز واللہ ونا چکم خاطر جی دل ایمانس خرابی کریں سکم خاطر چک پنن پان دل خراب کرا والا میانی جوانا واپس والتا کرتا اجدار نجز دامنس تھاپ واللہ میون نبی کرن بیان یلی جہنم ازمز گناہگار بدکار زناکار روی سیاہ بارو دننا یلی دجک امنار سدی جسم واللہ یم دل بڑیالو ربا تراؤن رحمتک باران تریش از لش تریش گس واللہ مگر میانی رب گچ کیا نبی رحمت کرن بیان اکی ساش وہر بوز جہنم مقدارو اکی ساش اتام چو دازن اسناب کارن اکی ساش وہر بوز جہنم مقدارو یہ کیا از کرمیون محبوب علیہ السلام کرن بیان واللہ یلی اکی ساش وہر آلو بوزن واللہ یہ کر رب کائنات اس عرضی میانی ربا میں کیا کرن
دبس یت خار آسمانس امی حال رب کائنات کھال آسمانس اوبرلان یم جہنمس مز بارو دیون ول ونن اچھا وش اوڑ وین روت تو تھوڑا میل تخفیف مگر نبی فرماون اوڑ وشن صرف تو گنس امی اوبر مز واللہ یمن سرپن یوت کل آس یوتا دنیوک اونٹ چھو میں نوجوانو یمن روزن چوپ دیوان یمن جہنمین بدکارن نابکارن چورن رشوت خورن سود خارن واللہ میں دو محبوبہ گچ کیا دبن یم دن بارو ربا ینا چھاریو یوسن ضرورت اچھا چھاڑے تریش جہنم کس دارو گسی حکم کرن یس یمن شرم گاہ کن پاک دراو یس یمن وجود مز پاک ووت یس یمن وجود مز پاک دراو میان نبی کرن کیا مینو جوانو مینو بزرگو رب کائنات سن محبوب کرن بیان واللہ یمن دبین کھول واس تویائی و تریش دن تویائی و امی حال یہ جسم تخفیق بناون کرمک واللہ مگر یمن گئی شاک تریشی دن اللہ یہی پاک یس کارن اومت آسی کیس نبی رحمتو فرمو یوتا جہنمس بدبوئی یہ بدبوئی چھن بدل کن چیز سیون واللہ یہ کارن نبی گچ کیا تبن یہی پاک شرم گو گیخ آسن مزتراون واللہ ون شراب چون والس کیا گچ چرس چون والس کیا گچ چورس بدکارس نابکارس زناکارس گچ کیا واللہ اور یہ تراون یل یماس کھولن نبی گچ کیا تبن آتھا بنین ہٹستان وسان وسانی یہ دید بڑ چھر کنڈ واللہ یم والن بو امی حال مشکل گچان دنیاس من معمولی گنڈ گچان انسان بارو دیوان مگر یلی آئی آسمز والن یت بنین کنڈ نبی گچ کیا تبن یت پانٹ انسان زندائی کنڈ لور والن مشکل گچ یوتا گچ امیس تیازا مگر آسکن یہ والن شرم گا کنی نبر کرن میان بزرگا میان جوانا متا کر گنا متا روز گنا لور واللہ یتا واپس کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی حال پیروی مینو جوانو مینو بزرگو